Hello friends, today study the history book plus 2 and your arts student. प्लस 2 पढ़ुवा छात्र छात्री ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଥାପନା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ନେଇକି ଆସିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଥାପନା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ ବହି ପଢ଼େଇଛି। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଓ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତାର ସମସ୍ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତାର ସମସ୍ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता केबे आविष्कृत होइतिला? आंसर होउछि 1921। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदारो शब्दर अर्थ कोन? आंसर होउछि मृत नगरी। क्वेश्चन नंबर 3, हरप्पा संस्कृतिर केउ स्थानरु पोताश्रय मिली अछि? आंसर होउछि लोथाल। क्वेश्चन नंबर 4, कालीबांगन केउठारे अवस्थित? आंसर होउछि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, बृहत स्नानागार केउठारे अवस्थित? आंसर होउछि मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 6, बृहत शस्यगार केउठारे अवस्थित? आंसर होउछि हरप्पा। क्वेश्चन नंबर 7, हरप्पा सभ्यतार लोकमाने जानि नथिबा धातुर नाम कोन? आंसर होउछि लुहा। क्वेश्चन नंबर 8, हरप्पावासी माने सूर्य पूजा करुथिबार प्रमाण केउथुरु मिले? आंसर होउछि सुस्तिक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 9, हरप्पा अधिवासी माने केउ लिपि व्यवहार करुथिले? आंसर होउछि किलक लिपि। क्वेश्चन नंबर 10, हरप्पा केउठारे अवस्थित? आंसर होउछि पश्चिम पंजाब मोंटगोमरी जिल्लारे हरप्पा अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदारो केउठारे अवस्थित? आंसर होउछि सिंधु प्रदेशर लारकान जिल्लारे मोहनजोदारो अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदारो शब्दर अर्थ कोन? आंसर होउछि मृत नगरी बा मृत स्तूप। एमिति आहुरी भिडियो देखिबा ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।